Good morning, Ketheka. Wirigiro bwakwa wina asubuhi njema. Bita wa Kabwe Mudharimi. Angore, thank you very much. Nondo wageta na mbere kurumirira Ameru TV. We ni woto ideti nyombe nteto number 1. Nyombe nteto itangiretie kathetu neka miro. Kuma kireni kirwe na moni. Thank you very much. Na noto tingatire gukirugira mitandao ya kinade Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Narua iri Jumatatu tariki 6 mweri jwa 10 2025. Tokamureka magatheti kiri gicunci kibire kiri mubango jwa turinge ime nyuma ya gukonenkeresio kuma maturene nandi tutegere riboti ira iringite biongo bya nyumba cia nteto ikimurikwa magatheti-ini. Turembirie na karatasi ka The Standard. Naria uthibwa karatasi ka The Standard bu erekerete riboti yegie mbashwa ya Raila Amolo Odinga. Ninguto igwita na mbere gutamba mitandaone shegie mbashwa ya Raila Amolo Odinga uri mutongeria wa kiama kia ODM bobo jete ntuko inkai nyuma ya wita mushemanio garone na kiama bare atongeria bunge ba ODM naria baririe mantu jama inge inyakiruta murugamo wake konie mbatekano ya siasa cia 2027 akiwa ODM noithire kirungika orakaithira ari muroiri giti kia Rise igitatina mathogoni ja bangi kana bamwe ba akiama ba ODM barabambirite kwithira baikara yaka bakuringira debe Rais Ruto kiri kujukia tamu yijere Raila Odinga kirboria no abwirire batwe tore ODM tutithira tukirungamia wetu umwe orakaithira nwe akirwira giti kia Rise kenda kubithia mogaruku jabata ndegoro ya Kenya. Na mbuto ya siasa ba ODM ni bashumirite kutharikira baraba kuga ni atongere ba upinzani bakelotera Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa bakiwarekeni gotambia nguto ciambashwa ya Raila Amolo Odinga bara akwina Raila Odinga kana bara ngatheti wita Raila's Camp akwi kana athingati bakwe ba Raila Odinga bakiwa ayukiri a brief medical holiday araitire tu gubuithwa ka medical holiday kubuithwa apa na pale kumenya nande egita kwa egita no bati kwithira okibithirwa checking ya your health nonto ogima na buni utonga kenda wonekanitia kuri once in a while weta dentist once in a while weta kiri daktari oku kana family doctor kenda utegerwa ende nibu barabara ya kwina Raila Odinga bakwetiza brief medical holiday. Aida Odinga ki meneria kira kuga ningu tonderi itena ikinyiro cia atongeria ba upinzani yeigie mbashwa ya Rao Agwambo Tinga kana kiriba mwe baba nwe Raila Amolo Odinga. Buni odio wa ngatheti ya The Standard karatasi na niyo karatasi gatwile karitegera yeigie mantu ja magamba nayo ninkidano makotine naria kwithira kurina malalamiko ya maingi kumakiria Kenya yeigie makoti kwithira jakiruta mwerekera jurana jukuna sheria ya Kenya gwatuika magamba ijara nabura magamba jaguitwa nigi utati nabura kobati kwithira gukirigirwa ni Kenya baba inge court orders floated as justice system faces growing defiance. Defiance in the sense anto niba kuthira imani na rwangirwa ogambithania kana makoti bamwe rikana nyantuko inkai Rais William Ruto akiuga gintu kirawa jurispesa kana nkukuo gotabarikia makotine kiri judicial system. Of course ni miario ya menererwe ni judge monene Martha Koome akiugare rekeni gotambia nguto itene kinyiro
miaria enio ekunyogoria wetina mbere bwa our judicial system ninge igatuma Kenya bakaga confidence na rwangi roga bidhania riu nigeria ria Justice Martha Koome kuthetera rwangi ro ogambithania niyo judiciary akiuga arirekeni na mantu jau bugutambia jatina ikinyiro ende thirikari nionekete kwithira ikiregana na some of the court orders kana itekuthikira kana kwathikira mwerekera joriti ni makoti tukethira tugitegera jeri jathatu nontu December 16 mwaka muthiru 2024 thirikari ni amaririe kana kuminyira manyere yerekeria rutero ni koti yegie kureka kuthangalania na kuvuruga na kumomora manyumba niyo forced eviction Nteresha Kayole likana akariba Kayole Nyamavila baraba ashumirie bakimeneria igeriria thirikari kumomora nyumba ciao batikonu na baita otie compensation nirio na igambare koti ikiuga ikira thirikari reka itureka ugatungithie nyumba ici ya Kenya mwanga kwina mitaratara miega lakini thirikari yairinga kibara ya kabati yarema kwathikira mwerekera jwa koti karikaringi ni ria koti kurema kwathikirwa nirira Uhuru Kenyatta aremere kwathikira yerekera ria koti ria kusweya in kana kunyuthia muma 41 judges akiuga aini ntethithia arema kwathikira itagaria na yerekera ria koti ura wari interior CS Fred Matiang'i gitenero ria thirikari ya Jubilee inyawe tariki mwaka 2018 December akirema kwathikira mwerekera jwa koti yegie kurekana na miguna ira yari forced eviction from the country ira yari kutwa ndigoro yake ya mushiaro kana yeye ni Mkenya kwa kuzaliwa lakini likana ichangacha kira Fred Matiang'i yake mudhuta ndegene amwira uwe kananda nikunje ku lakini mutana kumbi asherirwe wa Kenya ashari bawe bondeni ya Kenya kuthomera kwawe ni Kenya inyokethira na thomerete mashukuru ya ndegoroshia ome. Uni some of the cases ira thirikari ithirite ikimaria ninge kurema kwathikira mwerekera jwa makoti ruwa koti ni rutite mwerekera jwa kurungamia ujukania bo makurutu rikana inya nyuma ya CSO karebo dene Kipchumba Murkomen kuga mutaratara jwa ujukania bo makurutu ngirie 10 kana police officers 10,000 irani recruitment mutaratara jwa kinyoro breki ni makoti wirigiro ni ati mantujua kaithira ya resolved ina makeable manner na koti kaithira igitana mbere kwa thikirwa some of the cases irashithirite thirikari kimaria ninge Kenya nabo bakiaga confidence na rwangiro rwa ogambithania karatasi gatatu karina rogono nayo ni miario ya Kipchumba Murkomen oresiyeso kariabo dene akiwa nande ituo bya borichi kana abo biona bikari bikethira bikibwithirwa upgrading bikethira nandi bikibwithwa gotwika ni ituo bya kisasa bya kinande bya ndigoro ya 21st century Kenya ni baidhi tinya gokiro kida mitende ya kinande ba kimariana kona ni korega ngwaniro kwao ni the state of police stations atuika police station itina CCTV police station ina deski mwe police station itina vifaa na mitambo ya kinande nande Murkomen resieso kariaba dene akiuga nande tutegera mantu jau tukaithira tukiagirithia mutaratara jwa police station kwithira ikia utumishi kwa wote karatasi gaga todatu ni gakumurika mwerekera jorutini koti kiri sibitari ya Aga Khan kwithira kiro kiria mwiri jwa mu Nigeria ura mwiri jwa we jo ready jure mochari kwa igita nonto bombiro ya sibitari ya milioni 9.8 irananwe mwaje o
munyanjo mwe atotoro bwawe ende biro yedra erembecha iushionde 9.8 million timbecha iyo twarie nimbecha kathomba ma ende kautiri wanande kamwere yunogoke besha kesi badai nontu nande nwe mwendo na bati kwithira akinogokua na family niwe kaithira ina closure nontu atakama tunahitaji pesa atakama sebitari inahitaji pesa kuri ni nyera ita humanity kuri na ita humanity and of course mitaratara ya mtu ikaithira kiathikirwa kana gutiywa karatasi gatuna niko na ndiga korokera kwa udani yeigimbashwa iringu tuire gutamba kire mitandao ya kinande X Facebook yegie kwashwa kwa Raila Amolo Odinga wari prime minister orana ande arindigoro ya ome nonto bwakira camp kana kwe ba Raila kiameneke kia ODM bakuwa ni a brief medical holiday kubidirwa checking 1-2 kenda nwe ugima bwake bumwire bwidra bugitegerwa indi kira bamwe ba siasa ba ODM bakuwa manto jaka ya konene yua ya gatambua ya kaidira yari na misinformation kana yakaongelwa maurongo na ngutu cia watata ni atongeria ba upinzani. Karatasi gatotano ritegera utongeria bwa Africa ni continent na kwa igita Africa inye nyuma ya gushionera ushiathi Africa iri nyuma yeigie weti na mbere Africa iri nyuma yeigie development most of the African countries nisio siri na okia bonene kana umaskini bonene most of the African countries nisio kurena mundu jo monene kutene nyamangi jostima kutena mitandao ya kinande most of the African countries ni kukithomo kurena mpangaratano nene likana nya Kenya turi na mpangaratano ya new funding model capitation ni sioria bikorwa feeding model na sio ni gukudorangwa ninge mashukuru jamwe jakaidira miako yo ni mpangaratano nene kwa ripoti torikia koidira to kemoreka kire gichunche kembere ekudira ni mandiki wetu anteto ndagara waigona ekonie mashukuru nteresha gatunga wandi gatunga nara daraka na yo of course ni kumureka tubura Kenya tikenya ki na Kenya re one of the African countries nande kioria kirito gikurwa ni karatasi ka The Standard ni ontubwae most of marais bara bari kya gotongeria ndegoro cia Africa batura bari na obwa batura living in fear bati gutura enjorua antu batumikirite antu bahitura bari na obwa bu nene nontu bwae ba kwithira bari na obwa nontu bwae batina ochamba inyago kinyira kre streets cia ndegoro ciao bakethira bakiamukirwa ningi bakethira bagichunjwa nontu bwa kwithira nabo bare atongeria inde karatasi kaka kamurika assassinations ira cithirite igekojirwa muno inya ndegoro ya Congo DRC Congo ndegoro ithirite kyujura kira ni most of skirmishes kana civil unrest Teresha Goma ndwa no shitite na mbere likana Joseph Kabila mantu jaraja idirite jake modiolonkira inde timinyani bidena aswa na utongeria bwa Africa na ndokithira te assassinations kure baraba kuremera itene mwanka mtu akinya miaka 90 nara ya Cameroon indi Africa netu twinde Africa is our business na gutegera mwerekera jo Africa ni jukumu la kila mtu karatasi kaga kiorokera igi atongeria kathomba ma bareo ba Mutharika bareo Lazarus Chakwera ura araidire gichindo last month kiri kithirano kia ndegoro ya Malawi
mantu jara ya karere akaja gukenia baba ingi ba ruterero upinzani ndigoro ya Kenya gutura na obwa nontu bwa mbutu ya shithirite gitana mbere ndigoro Ethiopia, Sudan, kwithirite Somalia iri na unrest for more than 2 decades kuma 1990s. Mali, Nigeria kwithirite kuri na persecution cia Kristo ndigoro ya Nigeria. Madagascar ikurari na unrest. Kenya Gen Z protest isedire igekujirwa jonde nontu mantu jotongeria. Uganda Yoweri Kaguta Museveni na kwenda kwewa kibindi kingi kiri kithurano githira kigithika January mwaka twitite inya nyuma ya kwithira kiathana more than 4 decades kana miaka nkirukia 40 bando na kuwa mbongeleni ta mwingi nkathithia ukariara nandi wari tetine for more than 40 years aliwa nkathithia mbongeleni kata mkangi nkathithia ukariara ni mbia tathithia for the last 40 years. So Africa na inya Rwanda Paul Kagame akuria gitine lakini ni maamuzi ya wapiga kura electoral system siande goro mwanya tigango chochea kuruto itine kwa tongeria indi kankoria nonto bwae mtu akuria gitine for long lakini akawanande bongele ni katamukange kamunka dhidhia unaona kio akikundiaria kio kioria gyakwa kiri mathonio ni yakwa why should someone kuwa bombongela tumiaga tungi irio nkathithia irio nkavira nkagirithia kuthirite kuri na xenophobia kana nkujani ndigoro ya South Africa likana Zuma na ibelerwe gitine Cyril Ramaphosa aidira kewa na kwithirite kuri na nkujania cia white farmers na black Africans bara nindegoro ya South Africa. Of course kwithirite kuri na historia iraide longrete manto ja jonde things it happening na vacuum nukuleka na itare apartheid lira Africans in South Africa bakilokire kinyamara kinene nandi ni Africans bare na utongeria Cyril Ramaphosa ni mutongeria runguru wa ANC na nwe rais wa ndegoro lakini kutina stability nonto bonkujanio irashidирите igekujirwa mtuko inkai no onere Cyril Ramaphosa bakaraniria na rais wa America Donald Trump yegie nkujani irashidирите kana tension irashidирite ri katika white farmers kana white settlers barani ya chungu barandi goro ya South Africa barabara na miunda na ba baitidite na mbere utonga bwao kuma in the apartheid era mwankadai kwethira nandi Julius Malema nukulikana kiaria kinimi chamani ya siasa kiwa kill the boer. Of course unfortunate words kana unfortunate sentiment advocating ya inya kethira utekwenda mtu si vizuri kwethira ukiadvocate manto ja killing inya yukuretheruri wete ukaorwa na ukaethira uri na nkoro ya kilia limo karatasi ga tutano kiri the Standard karatasi ga tutandatu of course no kaka gwitithia na mbere yeye Erastus Mwencha kiri autobiography ora former deputy chairperson wa African Union Commission akiuma kuma kwa murethi kwithira agitongeria African Union yeye mitaratara ya witi na mbere kiri Afrika kama Afrika AU chairperson Erastus Mwencha rogonoro ni rogonoro mwanya rokimureka maisha yawe kuitia kwawe gukura kwawe ninge gutuika kigogo kiri among the African nations. Uni Erastus Mwencha mtu airogonoro awe una wetu na rogonoro wetu mtu ekaraya kawe na mtu yara akrokira mwanka kinyite ndikaratasi gatutanza na mwanja ni rogonoro wa Erastus Mwencha ambassador Erastus Mwencha karatasi gatu katonana kari tegera nande timanto yake Afrika nande ni kinyangano thigara tariki 27
mweri jwa 11 kana November 27 by election ido shirigidi kwithira ikithithika na ite mwanya rutero rega na thirikari ba kithimana inya na Kenya Kwanza nara Kindiki na Mudavadi ba guciatira kana guciumia kenda baithira ba gishinda ite mwanya na most consequential seat ni Mbeere North MP seat nondo gitiki kira kiari na Geoffrey Ruku akewa giti KCS wa public service na nandi gitiki kiutua vacant nandi ni kinyangano katikati ka upinzani na thirikari itiki ni consequential nonto ikikenda yake kilikithia kithira kidore Kindiki ore deputy president kithari na Murima kana tena Murima nonto Mbeere North iri Embu County na Embu County ni iri Eastern Mount Kenya East iri Meru Tharaka Nithi na Embu. So it's a very consequential seat kona nite karata gagi siasa kakaendira kagita na mbere from there nonto gitiki by any chance rotero rega na thirikari gitiki ndi kana kia makendi pi gitongeretwe ni one ora wari speaker wa mbunge nene nwe Justin Biden Muturi kikaendira kikiyukua ni Newton Karish kwa hivyo kitaumana nonto nande rotero rega na thirikari bakaua huyu ana Murima kana deputy president antena Murima lakini kwa tuika ora ni awatinjara ni Kithure Kindiki akaithira gishinda kwa hivyo upinzani yaka siasa ciao ciangaratanwa mara hiyo bonibu karatasi ga tonana kakwithira ka ki mureka Malava niolikana ni Western na kiama kia DAP-K gitongeretwe ni Eugene Wamalwa na kugwatwa mbaru ni George Natembea uri governor wa Trans Nzoia gitiki ukikaya kuwanjarene cia kiama kia DAP-K ni kumaanisha Mudavadi atena ushawishi wowote Western. Kwa hivyo kiuthikia winya akithia kikangaratana akaremo ciatira kwithira atiko kigitikio Newton Kariuki kana Karish akaithira kiukia kumaanisha Nandi Gachagua na ba Muturi bari na ugebo nene. So those two seats very very critical by election tariki 27 November ni by election itengeri 11 billion about 11 billion kwa grade yake tariki 27 11 billion ikendira sio tumeka by election e na 2027 kwitwirigirite kwithira twitumira more than 61 billion kwa grade yake kidurano kia 2027 elections yetu si very expensive in Kenya by the way ukonaende by election yetu 23 shetumira 11 billion about 11 billion yutimbecha yotwarie nimbecha kabomba na kidira general election yukia about 61 billion Kenya shillings. So kidogo elections yetu si very expensive na already IBC bakuwa mbeje yenye itekwana ekana abuto kona jinge IBC riwa bando itu bati kongelwa atanta kangi kenda twageretie mitaratara ya kithurano na kio tuthira tukibuild confidence kiri kithurano nonto nande nyuma ya kithurano batu ko bare ya kithurano bakaua it was not fair, it was not free, it was not transparent na kwenda kurena magamba ya maingi kotine. Of course that's one of the reason ya elections yetu kwenda siri very expensive electoral process ya Kenya. Tutegere karatasi ga kenda mbere tegera yeye editorial cartoon katasi ga kenda kare mureka mantu ja mibango ya thirikari likana thirikari ndirite gikinyeria PPP kana public private partnership yegi mantu ya iwanda bibia shukari tinza ya shugake muoroni na inge soni sugar na mantu ja ndirite ja kipingwa ni some of the leaders from that region in the ministry ya agriculture
nithirite kiruta mwerekera kiri sugar millers kana iwanda bibia uthondeki bwa sukari iria nzoi ya sugar kwithira iki lay off. Imagine iki lay off over 5,000 workers. Ibora bakendera baki aga ngugi no ntuba mogaruku jara thirikari kubwithia kiri kiwanda bibia sukari. So that's not a small number, by the way. Arutungage ngiri 5 kwithira imichie ngiri 5 na plus no ntuba wakeni the individuals affected utekomenya nandi bao baithira bai bategemea anto ngiri 5 no baithire nande ni bakwiyeka o bangi ngiri 10 no ntunande mtu mwe kithira ni father of a family akenda kiruta ngugi na kaithira among the 5,000 barabara affected ukomenyende mose na watlite kithia muchi na nto bangi batano na watlite bangi batano ka multiply na ngiri 5 ukona over 25,000 Kenyans bakaithira bare affected gokirokira. Iyo ni just estimation. Kato tegere editorial katun bere tutambreki tuidira nandi tuishokera karatasi ka The Daily Nation. Karatasi ka The Standard eruare editorial katun ere mureka mantujegie roangi roa okaria na boni borisi utumishi kwa wote enkona OB book erugori na egitegerwa OB book occurrence book ni nara nande andike dia statement yeku manda gaidra yaina mitaratara mega nyuma ya CS Kipchumba Murkomen kuga kaidra kibudhia mitaratara ya kuedia modernized and there some pages missing. And of course kuna nguto ting inya kiaria orani rais wa LSK Law Society of Kenya Faith Odhiambo akiuga remwe rira bakithingata magamba no itao kaithira mtu a register rietwa different kere OB kana occurrence book watu nande for example mtu aitawa kabwe ende okaithira nande kere OB aiti rietwa ringi aiti nya Kimani onde uriuria mtu gukenda withira ukithingatira kioto kiawe kumbe ari wau ki police station niu lakini akiandikwa ataandikirwe bura muiche aandikirwo bungi sameras search watu kakore na cover up na hiyo sasa ngwete kia kidha CS Murkomen akaida akiageredia inya bubu kaithira bugitegerwa nantu bojara jadirite jagita na mbere katute break tukenda tukishokera na karatasi ka Daily Nation bita wakabwe mudharimi. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Hello there. To gushokera na ni bwega mono nontu bwa
gwitana mbere kurumirira na nande nyuma ya kumurika The Standard, tumurike Daily Nation, narua of course tariki 6 mweri jo 10 iri Jumatatu 2025. Audio bwa karatasi ka Daily Nation abo kimurika mpangaratano kiri rwangi rwa mantu ya National Transport NTSA ikimurikwa ridore daga ikimurika NTSA nontu bwa driving schools kwithira ikiujura mpangaratano nene irana kimonimoni ni skado gwatuika kuri na nkukumo kuri na unkumane bugeta na mbere kiri mashukuru ja ondereba naria antobati qualified bakwiro by qualified by ekiro kirore ni NTSA naria mitaratara ya urungamiri bwa barabara na mitaratara ya kwagiridia ugendi itekuthingatirwa kana inya baraba ugerokira shukuru ishukuru batukwithira bakemenya indi mtu nonto aina kanyamu kana aina kabesha watu kanande arekiro kirore gutwika ninjorua manto yegie wetidia na kukethira kurina kuongeleka kwa iku barabarene nonto bumitino barabara nonto barana bo bari nyuma ya muthiyo batikumenya bura juba tikuthiolwa na batikumenya bura mitaratara ya ugendi ibati mtu aretithia bura kwenda na watwika kutina urungamiri bubwega bumantu yigie kwagirithia safety ya oni na ugwe barabarene. Kwa karatasi ni udhibu wa karatasi ka the Daily Nation, and of course nyako katigera mantu yigie ogima bwa Raila Odinga ratarikia kumurika kurena ngutu shingo tamba shigie bashwa ya Raila Amolo Odinga. Karatasi gato tandatu kiri Daily Nation niko tukadira tugitegera atere mweri jojo ekomi mwishone nara nontolikana tariki 21 ilio kwadira kuna kigerio kia KCSE October tariki 21 ilio kigerio kia KCSE kirigeri kwadira kikiditheka tariki 17 mweri jojo October nilio kubati kwadira kuna irani riasos ana ba form 4 idio bati kudira bakibidi riasos on 17th October kenda 21st of October badira bakambiriria nioni kigerio kya KCSE 27th October mwaka ujo niruto idirigeri to kigerio kya runguro mutaratara josimbi niyo KJC kana Kenya Junior Secondary Education Assessment niyo bati kudira kidika ende katasi gaka totandatu ke Daily Nation ngi matoka na mpoimpo mberenya tugira karatasi gatuli nonto kethomo nakyo kikuguza ona uwe turi ashiari ari mubanene ba mashukuru arungamiri ba mashukuru ni bakulalameka nonto inyorera turigirite kwithira tukiambiririe shigirio yerio bi mwisho jo mweri jojo ekomi kwina kwaga kwa mbesa nacionisha kwagirithia mitaratara ya kigerio ndigorone kana kiri mashukuru nonto shukuru ni bati kwithira na budget ya kwagirithia kithira ni mitaratara ya kigerio kithira ni ntobira bikwendeka kithira ni manto ya labs kukethira kuna preparation ira kenda aritona bo baithira bari na rira ririega ria kubithiria sherio gutikethire ni bakuiko yaka bakuinyeleka kana murigo yotekethire yukelerwa ashiari kana aritwa indi baithira by free to do their business in school nonto business ya murito shukuru ni kuroma kithomo na gukiroma bwega kuroma mauku na kuyaroma bwega na nandi ari mubanene barua kazi ipo dirikari bati kwagirithia kanyamu kithira imbesha ikarekerwa kire mashukuru mapema kenda baithuranira mapema murigo yoteka wile mushiari enda mushiari atikethire nande weringa mathabu yange nwe na kurwende mwarimu agitumira message tafadhali tukwenda uturinga support nontu wa ntu kwagirithia kigerio kia mwana so dirikari rungurwa mwerekera kana CSO wa kithomo Julius Migos Ogamba wakiurwa kwithira bagitegera mantu yeigi kithomo karatasi gatwele na mpoi nande igagutegera mantu ya ukaria ruarua na kinya kire riboti chetu kuma matorene nteresha mwangaza wandia wa bera nioni county Isiolo
bakilalamika ni wagi bokaria mpithukiro cia akora ntere cia bure nara kisima ikwa nabo bagishumiria kulalamika nonto bwa mpangaratano ya ukaria ndonda cia tiania nara muthara bakilalamika ni wagi bwa ukaria ndonda cia yembe bakilalamika nonto bwagi bwa ukaria nara Mandera likana kwari na mpangaratano nara kwari na riboti cia ati Juba Land Forces iba occupy the land in Mandera na nogolikana nya chibu bara ba watiro mateka iningwa ninkubalika na gratas gatulika kitegena mantu ya terrorist mantu ya spies mantu ya mbomu ira ichidritike lupuka tokiambiri 1998 mweri jua inana tariki mwanja rira kulikana US Embassy in Nairobi ya lipuirwe na thirikari nyarire kuwa ikaitana mbere kwagirithia mitaratara ya ku equip our police our disciplined forces kutuika barina mitandao ya kinande kutuika bari ndikore ya kisasa ya teknolojia ya kinande ukabanira na worubu uthukubu onyumobu bwa mbithokiro cia igita wegita ini memoriam ya mantujara ya tendekere tariki iu mugwanja mweri jwa 8 1998 ina waririu oni inkumena ndari na nyawe no kumenya ina wari indi narua karatasi ka the Daily Nation kana Daily Nation kakemurika urubu uthukubu burabo inainirie ndegoro yegie mbithukiro ya kibom ira yari rungurwa mantu ya Al-Qaeda nara Osama bin Laden ari umwe wa bara bausikire kiri bombing of the US Embassy na inya Dar es Salaam in Tanzania embassy ya USA nayo ni mbithukiro cia kigaidi so thirikari cause ni batikidire kiagerithia na tigo chetha na mantu yegie ukaria bondene likana miaka ya 2010 igitenera ya thirikari ya Mwai Kibaki nirio thirikari ya mwire gutuma KDF in the land in the Somaliland non dubo ukandana na Al-Shabaab nyuma mbithokiro cia mpeketoni nyuma ya kugwatwa inyamateka kwa some of the tourists nirio decision ya Eremid Kenya KDF Kenya Defence Forces kwithira nabo bakilida usalama ndigoro yetu na gukandana na ikundi kia Al-Shabaab ini memoriam karatasi gatuli na tudatu yeye mantujera ya karikire 1998 tariki umugwanja mweri jwa 8 yeye bidokero ya kigaidi karatasi gatuna nikona ndega korokera yegi mpangaratano kirirwangi kiri taasisi ya NTSA National Transport and Safety Authority igi kutabariki konkukuo kana nkukumo kiri mantuja inya rida thirikari kweria gukandana na kuongeleka kwa mitino ya barabara kwa tuikana ndinya some of these driving schools iba gukundira kaone kamwe na akora iba gukundira kaone kamwe na ainyangia baraba kwenda ukethara bateandite nabo ni kubuithia mantu kimumu kubuithia mantu gutena mutaratara kubuithia mantu guteko thingatira mitaratara ira iki kenda kwagirithia niyo ni ugendi bwa ugendi ndigorone mabisa bandisi ya bagita na mbere kumurika na kuthingatana na akora baraba ithirite bagiunkumira na gutonyera mitaratara ya kwagirithia ugendi ndigorone nonto bwa anto kwithira bakemwithia baraba kwenda wamba bongare bugitabarikia utumiri bongare kiri ukora ruarua gikwa kishangasha kya wamba bwandithia na raigembe kukairwa kwi ngari aina cia promox gutumirwa kiri kusafirisha tia gaindi yake indi nyandithia ukariaranitie ng'ombe ikwanira kiri Prombox inyo no kuriara bun kuriara ng'ombe ganira ke Prombox lakini kulingana na some of the security operators bawa Prombox ni utumirwa kiri waamba bwandithie sasa hata mimi na wewe tunashangaa ende mitaratara ne bati kwethera igi agiridwa kayo karatasi katuna na gatutani kwa kumurika mantu jau yegie mpangaratano kana uchunkoni burabu gwita na mbere
kiri NTSA staff kana arutungoki kiri NTSA bamubao ibagochungona DCI na nontu ba ibagochungona DCI nontu bamubao ibagundira kauna kamona inyangia na ibo bochangia in one way of the other mpangatano kiri barabara shetu. So sheri chukue mkondo wake bakinyido ikongorone bia watho boru chiuria bachokie na mugabithania are convinced that they are not guilty, so be it. By the guilty, sheria na ichukue mkondo wake. Karatasi gatutandatu tukumureka iko kaigie shigerio ijeribira birigiri tariki 21 na tariki 27 KCSE na KJC kana Kenya Junior Secondary Education Assessment ereke direki buigo runguro mutaratara wa CBE Competence Based Education na KCSE arimu banene ba arungamiri mashukuru bakiwa CS Julius Migos Ogamba tafadhali tutegere na rithorethaga mbesha shirokirwe yaretwaria kenda na tutwatira tukiagerithia mitaratara ya kigerio musho mweri jua 10 karatasi kamugwanja iturikitie gukategera na runirugwana ruru ambashwa ngutushi ambashwa ya ODM boss Raila Amolo Odinga. Karatasi ka tonana ni very very crucial kiri oni nawe especially tore aremi ligana ruarua ni kwari na gichangasha kia fertilizer ekore subsidize lakini ni are na mudanga yo kariandusi ontwidira ni mbolea enjega kwa tuika ni mudanga yo kariandusi yo kwidira yugikirwa kiri nkunia jo kadhanwa nabo ni batu tore aremi onna ogwe ore muremi watu kana kwende inya bando inyorira EACC na igoita nambere gochunkuna gichanga chake ke mabisa bara bairikana iba ushikite kire urutibwa fertilizer badia bado tutaona anto bakidira baki yukirwe tagare nonto kemote ora warungamirite NCPB na idhirite akirwa you are not ngerote kiri shangasha kia 209.5 million fake fertilizer scandal yuti mbecha yoto arie milioni magana jaile jakenda gaturumo 5 nimbeshi nyinge kwethira ikiorira kere miuko ya ando na bando otewe araidira akiyukirwe tagaria company imwe ikaidira shoshikite kire tendering kanate ciaitenda kwithira ikithondeka na kwagirithia mbolea kenda tuika kiguni kire arimi ndigorone lakini bado murimi nwe akaidira kidhanwa fertilizer gushi kana fertilizer ya minga na atuika tena kiguni kirewe atuika itala asara na bando EACC ni baitete nambere na uchunkuna officials ba NCPB na bank kire ma team banks lakini kire some of the companies baraba direte bagyushika nya caps ni batigudira inyayo gechunkuno na nego chunkunwa nonto nibo by standards sia products na commodities sia ndegorone ebo ikakua approved by CAPS ukona iringi muri yo CAPS nonto standard ni ka standard endo ko ri atere gether CAPS officials ibare bayo kira muri bawa this is fertilizer kana mbolea ni kinyitie viwango vile byateria murimi na ethere kibudo chunkoni hali uwa ekaira kirore kiu ni tia ka kundite wa nontu bwa fertilizer minga ya kinyire nabo ni aremi kau karatasi gatunana kimureka gichangasha kia makatero kurumirira rwangi rwa oremi thai yesu oremi of course ni mutaikagwe tukethira tugitigira buraga itithina mbere mitaratara ya kutigira cartels baba iki rwangiro ni bakwithira baki dirua kujukirwe tagaria karatasi ka 12 kare tegera mantu ya IEBC rwangiro ithurano na mianka ibaithirite bakiambiria kuma tariki 29 mweri jwa kenda ni bambiririe mutaratara jwa weya ni bwa kura
kiri Kenya barabati na kura muno mbe ombede nduke jenzi bakirwa gushumiria gwetana mbere kwa mukira kura kenda nabo badira bagiusika kiri kwagirithia utongeria ndigorone kiri kinyangano ya siasa 2027 lakini IEBC kirero kyao ni kuganande mutandao kinande kana technology security kwithira mutandao kinande utokwa act nogolikana kire 2022 elections na inya 2017 election kwari na tamira Raila Odinga atumire vifaranga vya computer yaumire ara kware na nguto kana kware na allegations kuma kire Raila Odinga wari mutongere upinzani then in 2017 ate kuri na hacking of the system kana system ni aere act na kwendira kokea manipulated kire system ya IEBC vile in 2022 no kulika na inya kesi gita na mbere kire Supreme Court ni kware na concern cia mutandao jwa IEBC kwendira yokithukiro ni akora na some changes kana manipulation ikedira ikebudirwa mitandao eu inde kulingana na mlongamo jwa Supreme Court polling station niyo final kiri manto jenge presidential election kura ile kiri utaro kiri polling station niyo the final number so IEBC ni bora itie kwendira bakambiri mutaratara jwa uchonkona mutandao kana system ciao kenda itikae act kenda itikae act kana kuidokirwa ni akora babuithia changes and there itwikani gichangasha kinene kiri kidurano kedira system kana technology yo ikedira ikea act so Erastus Edong ari ori chairman wa IEBC tena mbele kolikidia ati we are doing what is called scrutiny toko scrutinize tukuringa murashi ni toko moreka mutandao jojo wetu kenda joidira yo watertight yote kai act kana akora batikaidira bari na kabalabala ga otonyera na kubudia manipulating of the numbers itukedira ke manipulate non to election is all about numbers election ya about numbers buntu kwa mtu auchinda na kura idatu mtu auchinda akura ya na mtu auchinda na kura ngirima na ile so it's all about numbers na numbers ika manipulated through the system kidogo ni mpangara tano nene Erastus Edong akiuga toria IEBC tuirido na tunaangalia mambo namna gani. Okay, tuide tugitegera karatasi ke 15 iko karina editorial cartoon ini berenya tuita editorial cartoon likana IEBC bawete mbate tegera manto na boundaries non to timeline Erastus Edong kulingana na official communication ya IEBC baugire ati batidra bagitegera mianka nonto itawa IEBC nonto bumanto ya mianka indi barugire tutitongethia burakore ibukore nonto time is not on our side timelines ya IEBC kidogo kubudia marekebisho ya boundaries baraba kwenda kuongelwa constituencies baraba kwenda kuongelwa wards kuiba ku ward yetu nene muno ibatu kwidira ikiuma yele baraba ku county yetu nene muno ni batu kwidira kiongelwa constituencies kidogo samahani mtatusamehe union official communication ya IEBC kidogo ni mwankare uri inge next time. All right, nandi tutegere mantuja editorial cartoon nkona itaro kiki tegera mantu ya Nairobi nario itaro yandiki grina kabao kandiki courtesy of Nairobi's poor drainage ninkona kurina ngari nandi shidirite ikiza makere flans kana nonto bwa poor drainage kona ni nyomba irane na irasia Nairobi kona KICC ichori in the background na editorial cartoon arua ya Daily Nation itegera mpangaratano kire county ya Nairobi muno muje monene jwa Nairobi nara kuri na poor drainage nara koura kabula kanini kotuika barabara nocio lazima gwithire kuri na itaro kana mtu atumba witaeta na maro yawe ngare minti chidire kiorokera ni roi kwithira
kabila kanini ga utuma kutina drainage, in other words kutina drainage bonto kona itarokira kya noa kichoria mindiende akariba ba Nairobi na ndi bairwa ore motonya ke taroke kya noa na umenye kutina drainage njega toka ya kukinga okameni to akinyango gine. So poor drainage. Johnson Sakaja, of course, editorial cartoon Mulenga, nontunwe the governor wa Nairobi, kwendera kiagiridia nontu kithia Nairobi niyo muji munene na niyo pride of Kenya. Inyarira Meru ikwendera ka municipality kaedwa city, kidogo pia Nairobi city ni bati kwendera igitegerwa drainage, igategerwa mitaratara ya ugendi, igategerwa kenda ni edira a clean, conducive and efficient city in the sun. Abura ibati kwedira iri. Abuni bugo kore na arua iri Jumatatu tariki 6 mweri Joi 10 2025. Yo ya kwa kipaumbele kiri The Daily Nation. Bitawa kabwe mudharimi goshokere nkado ni bwegano ntubugete na mbere kurumirira a Meru TV ogitwedia ka nyombe nteto itongeretie kadetune ka Meru kana nyombe nteto nambari 1 jinziba wa nambari 1 kadetune ka Meru kuma kerini kirwe na kiboni moni. Thank you very much. Okolelwa go dengatera kile mitandao kinade Facebook na YouTube, TikTok na X Meru TV Kenya, Meru TV Kenya akere mitandao jonde kwa mukira nteto burai gotondoka idha kwa idha mtuko kumandena ordena kaunti ya Meru na ome ya kaunti ya Meru ndigorone ya Kenya. Inkwendere rukiri ruroega inya tukidira tukiduranira gutonya kiriro waria rwantuku kirike shinche kya mudia kya mubango jwa turinge. Amen.